paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mo ilang pasahero sa'yo. At tanto-inton madamdama. Tayo nga guro-uray tayo diti paradaan. Isin tayo to. May pangaldawan. Kawan pa'y pasaheros. At sumungat alakay. Oh, di may tataba daw. Nakatartaraki man kita ni tataba daw. Sa dino ti papadam, tataba daw. Ito ilay. Panak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Sino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagang maarkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkilain mo. Una, na itilagayan. Ala, inta ka rin din Sigurado masanak ang matapukan Saan? Lisyak, titapok. Apay nagpuntugan dito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil para kang katataba daw kung nakaparpartakan ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akang. Tumayap ta na, ano kasta? Sige, pataya po maun. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran tataba daw. Why, tapak na, di agkasar. Ay? Bumaba ako na. Nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilistak pa lang. Naiawan tungtungan ta kay listak. Magbayad ka pa Ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Uy! Sigamot ka manggail. Nakaturog ak tawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman ije munisipyaw. Mapan kay je munisipyo? Ay, pandaram kay den taintan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak ang nakasukat? At nga kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw? Basit akoins. Umanay pagpasahim data akoins? Mga nusang sanga pulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mo ay. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tataba daw. Tanagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga drive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray. Kat kaslawan mo't kwarta mapagpliting. Libreng tumanay. Ay, darasem. Ay, sus. Ipakita to kadikan ka ti kwartak. Ha? Partakak nga ruday. Ay, sige. Apay nga tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan igi kasaran. Kat ninong gayam. Apay kumaasumurot kat awan magkwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaitan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na, no kasta. Ayan nga iti pagpliti manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Imbalkot mo dito na labaga apan niya ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit akoins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Sagsasangaribo akwarta, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pan nakabalkot na. Tapno na rigat matakaw. Nagadupay agalop na. Ay, aguli makakali. Dandani mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Ay, urayan ka nga gawid ang kail.
aglugan kan tumanin dito yung tricycle ka. Ay, diskumpiyado kan tumagaming kanyak. Di puta sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, kapay ngagparpara ka dito igid ti kalsada, Jose. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni Tata ba daw ngayon tulog ka. Ha? Kapay nga Una ka nga ilista ka, hindi pasahin ha? Kaya't mo asawain, inutang na. Una? Imbag ta nakita ka, limabas iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolina, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulog ko, ha? Taurisan na nakasukat, nagado ti kwarta na, dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulog ka ni Tata ba daw. Nila kumat, kapitanin ti tulog ko. Adda kwarta ni Kapitan, Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. Wen nga road. Kadyak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwarta na. Wen Marey, kasano, idi na minsan anala na di honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldero na eh. Wan, Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namutan ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado day Ni pay pari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastay. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Mawan mo't ti pagplitik nga agawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito yung saksaka ti baboy kinuwang dito yung sakaw. Saan mo't mabali na baklayag nga agawid na mga numawid apak. At dakit na kita ang irang hulda partikar ni dito ilay. Ay, paray! Apay dito Nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakop asaksaka. Ay, ayan na. Nakita man paray. Ada dito nagtisakaw. Kita man no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumpleto mo't na kita saksaka. Kukod ko naman paray. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di more. Nakita mo di kukod di ma. Ay, kukod di nuwag dita paray. Ikot mo na. Naglaing ka paray. Problema nga rin dito paray. Nung kasanaw ka mayawid na kita. Tawag mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uy paray. Mapalay na po utangan na pala ang paray. Tangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Di may sa kondisyon. Yan ay data kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita dato maako ka. Kasi ako ba nang ilip-lipas Udawatim lang. Magmag na ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kang paray. Ito nga talwa pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka matin paray. Nagadumot din ngay. Ay, magmag na ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wayne, bagi mong paray. Di ka lang na panunot mo't tinangyawid itilasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pa lang.
Kadwata mo't amang sida ka na gito'y akukan. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita ngaram ngamin analaing ah. Oray pay. Sige, ito na minsan na mapanak. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta ah. Ita, ano sampay lang tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti si Dan! Dahil naragsak ka, kwarog. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagayam dumanon iti lapayag mo ti isem mo ah. Anggal, naluto nga tanji kukod. Aywan anja. Pa'y nga awan maglulutaw. Namangan mo't nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, Banang! Ay, nakaluto kan. Ha! Nagkuna nga agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto? Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan di kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manan. Naalam gayam jay honorarium mo. Angam dinakpay inikan, oray 5. Apay, kayat mo ti kwarta? Damagam pailaan. Nunang ilamlam magam ah. Ha? Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay ngay nga ilamang mau. Ikang kamadlagan. Jak aglut-luto, no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Sino katamon ti walit mo? Panyo itan analabaga ti walit mo? Ay, may merda ito itanalaglag na. Manutikat mo. Limagasot no sa garibaw. Pagpilyon nakpailaang bay. Ito, limagasot. Ha? Inapuilaang tilutwag no kasta. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Data, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami na da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Di taman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Si kaman tuo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amaw, nagkasar dito lugar tayo. Adda Kano nga? Di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manan agninungin na. Sayang dagiti kukaw. Anya? Ay unay kan ba daw? Inibos mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin Naskin gaya man na bang luwa ka mapanagninong iti kasan. Agninong ka manay? Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidain ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Ta puron tumula diguti pasidam kanyak. Anya laki din na ya. Puro lusag itahan tiyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tagpabangluwak mampay. Darasay, tama pa na kaun. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, iti ilay. Sana siya? Natadapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Di kan to pa'y nagbayad. Awang mo inted mo nga arkila, di kanya. Si kangarudin ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, na tricycle mo, tama pantay. Naglaing mga reklamo dahil kusi pa na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, ada kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. Ada nga ron dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dahi ta. Amok nga awan. Uray naka-sputing ni tatabadaw. Amok latan nga awan kwarta na. Magmagna ka na tatabadaw. Ay, awanin na. Maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Nagbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linuko nak iday. Anya. Ay nakakabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao kan ka?
Ala sigay! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurun ti kasta, Kapitan. Ay, surun ka. Apay kadimanan ka, Badong. Naggapuak iti barangay Hulmaray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Ngata? Ay, masuro na ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iti barangay hall Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance Kaun kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakot kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam town. Ano to yan? Nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga alak ko maiti barangay clearance taka sa pula. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance aya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanung adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad ni Uncle Inding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitay. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. Adda kasarita na ijay apada na Kapitan. Di ko nam kiday. Adda ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay ti mapanar aramidal. Apay ka di adiyo pat dyan anapan ni jay ilay. Napan ijay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Adda kasarita na ijay apada na Kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kanu nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Okay, may tagsapa datatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Epay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Ano trabaho nga ikot? Bakit kan lakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana to yang. Nado kano ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas Kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya arar-aramidak dito yung barangay tayo. Yay. Kasta talagang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da. Isudan ti Kapitan. Sukatandak laangan Kita akman ti lain da. Mangkail. Palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas Kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay.
Kanya kaya tante agulbud ka dagiti tao. Ah. Tunggal agdamag da kanya. Agululbudak latta. Di mo sungsungpatan Panawam idan, nagdamag da. Namangan no damot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Iso nga, agrasunak latan ha. Ibagak nga da kasinara kayo di ilay. Ay, mayat! Tanong mga bakakit ikang kaiti balatom. Ay, kaano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam tay may ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. Anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huwiting! Yuhu! Kurog! Ada ka? Ngay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamat ngayon may titi balay ka, oh. Nangabakak. Ikang kaiti balatom. Nangabak kayo tingwiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga'y tinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabit lang at ikang kaiti balatom. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, Ikang kamanti kwarta tagumatang kaiti pagsangwanta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsyak. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rudan tigatan ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huwiteng. Itad ko kang katidad duma ang kukwak tidad duma niya. Dayta ka din huwiteng ti ipangpangrunam ngar aramidan, Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay, iti inal daw. Katno, ako agjut-juti Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan dahi tabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mat. No di mo matlang maaramid ti pagreba nga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resign ng nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y kapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawam kagawad ko nang. Wan mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay, sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na. Anya? Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarong. Iso ako mamang ako makingi kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay ma, di na? Awan, Kwarong. Awan mo't gayam ni kapitan na pangibaga ako, ma. Ay. Hindi mo pigsaan ti sangit mo, di na. Anya ka diti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka.
Apay, kapitan kaya, tasika ti pangibaga? May sana ka, kapitan. Ala, iba nga maun, barang nga damay tulong ka. Kasanumat nga min, saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mau. At da babae nila kay ko, kwarog. Pahinga nga, bababae nila kayo mau. Itian niya agapaw. Diyan mo, kwarog. Amo kun mapay. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang hagdigaws, nga uray sa bunla paglabati aramatam. Kanayon kang hagsagaysay. Kita man tabuk mau. Kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat kamot ay ti duster mau. Sa balin ti angot mo di na. Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. Anya? Kinuray dagiti anak mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalos kami tani di balayaw. Tapno maragsakan nila kay mau. No kasta sumangpat na nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong kan ka. Ngam, ni kwarog kisumango kadakwada, taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kajutay. Angam si Kati Rumbang nga dayjay, ta si Kati Kapitan. Anya nga ti diferensya na, kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kwarog, nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot, Apay, napanam ngamen. Napan ka manan ijay huitengan. Aniya ko ba? Oy nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos kan ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tiibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresign na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, kwarog, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nantiba ng ano kayat na. Ay, kit uray asinun Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, wala! Ay nangkail, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang matamangabak. Saan mo't? Wun mat, sipod nagtaya ka itiwiting, na minsan ka lang nangabak. Isungarod ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati kapitan katagwit-witing ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal tiwiting. Saan mo't akanayon? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man ba? Timakunak, ipangpangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, awan makuna ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't ko kasarita di kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayam laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Anyamot tunday ta, kapitan. Pudno ka di tidamag kaw, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan, inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kaw. Taitiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imay kamot dito balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya,
Ay, Mare, bagbagaam ni Kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng te ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, Mare. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inaldaw. Ag-duty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kuan, madamag kon nga addagayam ije huitingan. Ala, bayam Mare. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, Mare. Bagbagaam ni Kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, Inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas, Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angam si kaamis mo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan kati huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas Kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a Kapitan no dadaelemait. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taaramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day, Inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkal. Adda ka mo dito barangay haul. Uwan kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Unang Angkal, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinangat manin dagitag karibal na kabait ken original white. Ito madamdama kat addadan ta. Maragsa ka na kang Angkal, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas Kapitan. Agbalbaliw akon. Ayaws. Adda tamang support kan ka, Angkal. Kapitan, ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Vicky Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapang ay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika ka dinay tabuyay. Na isaroong ka manan dito kabildatan. Di na ka di mabigbig manaw. Nusak, adayo ka pa ilang. Mabigbig ka. Ita, namagam nusak da ito'y. Apay ka di manin nga imay ka buyay. Apay adamagam nga imanong. Sikan tupay katadda ka mat dito'y. Kasangsangpat mo pa ilang. Makapasurunan ti panagsungsungbat mo.
Saan ka nga rin ngagsalsaludsud Tapno saan ka masarun kanyak, manong? Yung kamanlangan iti balandang kalinteng. Talaga nga iti papanak, manong. Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka imay dito'y balay barok. Iso nga rin nga imaya kapong. Ayan ka din yapong inting. Ay napanmanan ije barangay hall. Ada ka di ibagam kan ko, ana? Tawan matkit di hapong. Di na magkulaang. Tadyak namin makita dito'y. Ni Manong Kuarog kat nakita dita dalan. Ay, imbagman. Tan nakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sa anak lagi papong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan ka doon kay di balay me. Ne, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak. Di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, asino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kini Manong Kuarog. Di nakmat mabigbig. Nakatalikod kami ngamin. Anyat dumdumugam ko nakmanay. Kitaham ka di apong. Ah. Apay ang nagadungay guy-guyod ti kuton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Kataktakil tirik. Ngam isuda. Pagtitinulungan da nga iguyod Saan damat nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Ay bunag da iti balay da. Da nakasaga na akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti bumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Agdagat ka nagimpad ka tapno adan to taraon mo no madanon ti tiyempo. Wala pong. Tungpalak timbagam. Manong Kuarog, adda ka di maturnong mo para iti masakbayam? Ha? Napayadamdamagam pa'y dayta. Iso timbagan niya pong inting. Agimpan ka no. Tapno saan amabisinan to. Talaga mat nga iso ti aramidak. Pangalalama iti ururno nga manong. Kumpromiditan basta makita, alaak. Basta ti aramid ti kuton manong. Alaan damat yan yaman na makita da. Winbuyay, ti kutaon, amin na makita da, ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong? Una buyay, tuladam ti kinagagat ti kutaon. Agurnong kamat iti makan, tapno danto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, hindak mamat nga rod mangalay ti ado nga ornungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay, saan mo mat akabailan, basit ka pa'y mait. Apay nga di kuton, nagbabasit damat. Apay nga akabailan da. Apay day ta basket, apok. Papanam ka day? Nakagbiro kiti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan Manong Kuarog. Imbaunda ka ka day? Una pong. Iswa mapanak, tapno da maurnong ko. Ay, no imbagalakit din ni apong kan Manong mo. Ala, mapang ka, barok. Una pong, inton sumang putak. Saan mo aparikot ti luto makanan tayo inton aldaw? Ay, nagsaya atin ngayon nukasta. Inak nga roda na pong. Mapuno da ito'y basket iti ado amadengdeng. Naglawa bang kagda ito'y? Damula da karabasa, lubyas, tabungaw. Kan, nagduduma natag. Ay, punwat to'y basket ko. Mang purusak, takargak to'y dakala basket. No saan ko amawit? Di parang guyot ko, nakas itinaramid ti kuton, ako na niyapo. Nagdagsan ti baskitan na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makain na nak. Inak tumanin mangala. Buyet! Si kakadiday ka. Una pong. Ikarkargak dito yung ref yutin sang patkuanat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong. Inak tumanin inton madamdama.
Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaam. Ado pa iti apong. Sige nga, Rod. Nasayaat mo't no ado. Tapno mabayag adi tay gumatang itinatag. Una apong. Numala kamin dagijay. Ado Ala, umay kapay nga Rod dito. Taalaam ti kwartam. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks mo. Una apong. Makaininumak ngagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka di itinatnatang ijay banggag, tuyag. Saan, Mart? Adda ka din nagpurusan. At dangarad, sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos. Basit magkidiya, ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglukon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula, kinaggait. Ita tamabalinan, mapandamangalan. May sinalbag dagitan. Makitak tulang nga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan, uray kumaano ipakadada. Gumatang man ititinapay kan soft drink, kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, boyet. Diyan ka din ay karga iti dakala basket, kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagso na talaga. Diyak mawit, isungay guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Imbaglalabban mi. Ay kauwan Isungarod nga inikanak ni apong banang iti gatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbo nagkwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamat itimbunag mo? Ije po na manong. Ado ije balay dapong. Di ka mawatan. Nang ibunagam ako nam. Asino tinangtad kan kay tinatnatang? Imbagak ayang ang tadda. Napan ko yung bunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta yung bunag ko. Tayo sumati ko na yung kanyapong inting. Ha? At daya yung bagamay ang kaagibunag itinatang ti akin natang. Isumati ko nam. Tuladam ti ko ton nga gibunag iti kumpormidita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad yo kan ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na, awan mo't intad ko anatang ka ni Boyet. Kwarog, ada intad mo ya? Awan maitang kay. Kat no ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intadyo kan kuana dagiti natnatan. Ay, iso siguro ti bagbaga na itay nga imbunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. No nangalalaan na itinatnatang. Ay, Buyet. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangkag apong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Apayasa na nasayat ako na mapong. Kunayo mo't amay ti agurnong iti adwa taraon. Na, Ita, saan man na nasayaat? ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyak ka mo Nasaan ko mo ta dinamag apong? Kuna nga ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog nga mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Ti mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag. Tinakaw da ka di timula yaw, maray. Kasta nga raw. No maamuak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino ngay nga ta tinangtakaw iti mula yaw. Day ta titakwatak no asinaw. Kasano nga iti panang takwat mo? Agdamagak no asino tinakakita iti addain sangput na anak nateng adimot nagmula. Wingayam. Damag man ni Boyet no nangalaan na itinatnateng nga insangput na. Ha? Ti
ti apo ko ni Maribanang? Wan, Mare. Limabas kan samot iti batong ti balay da Maribanang. Wait, apay ka day? Ada ka di bagamkin ko na? Naibaga ni Mari Kwanang ang nakita ng adain sangpet ni Buyay anak natang ije balay da. Kaya't mo asawan, di apo ko da si Mang Bay tinagtakaw? Saan pa'y asigurado? Iso amapan ko damagang. Ay, kakarog damagin ay. Ang mga nusong agpaisaw. Ha? Talaga nga inakdamagan. Iso kida, hindi mo na nagburas. Anyaman nga tanti si Mangsang Bayan da dyan nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sino nga tatakin ko kwa iti inala ni Buyet, anat-natang? Rinaba ko lang ni Buyay. Napanmutin na ngalay ti mula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay ngamin nga imbagam amapan mangala, iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag nalatan ti makita da ang kail. Ah! Jesus, parikot da ito Di tamot na panunot nga muna ti imbaga ta iti ubing. Ay, anya nga itan ti aramidon ta ang kail. Ay, inton maminsan. Saan akomporme ti bagbagata ka ni Buyet? Imbag ta nagkita ta Maribanang. Nangalaan ka di ti apo kaum iti insangput na anat-natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Mare. Damagan me no akin kukwa iti nangalaan na. Angam ko na namot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa. Lobyas ken tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Mare. Bayadak ti innala di apo ko. Apay ngamin anagalalatan adi na impakadang muna. Rinabak ngamin ni Kwarog ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw. Laklakayanan, suruan na ti ubeng, iti saan anasayaan. Ala, bayadak laangan, Mare. Amanustan. Ay kawanan kasapula mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni Badungkaw. Binayadakon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat tinala ni Buyet? Wen. No saan nyo arina bakti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Naawatan nyo? Ay, ni Kwarog. Iso tinang rabak. Uray si kamot ang kail. Na. Imbaga matuladan na ti kutaon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amo yung nga ubing jay ta? Rabak mi lang matantay. Rabak ko na yo. Ang nakita yung matimbungan na. Sige, agkalintagan kayo pa, itagpada kayo ang balunatag. Na. Ayan, nantay, balunat. No, banag. Saan min tun arabakan ni Buyet? Wanantay, saan min arabakan? Ay, amo yung lang aruden akas jay ti kasasaad na. Ang rabakan nyo pa ilaan. Ay, kwa. Ayan, ti panunot yaw. Ay, saan na maulit? Promise. Wanantay, saan na maulit? Promise. Ay, Kapitan Ken Kwarog. Ti ubing, iwanwan itinasaya at asursuro. Adi mo katrabakan nga agaramid iti di umno. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540.
kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.